Matis Okeka say, or Ben should be a Sammy Gyamfi office war. No, what the 800 no abred back. Sammy Gyamfi dashing Agradaa $800. Who be that? $800. I will find baby Sammy Gyamfi the office a war. My bon, I mean the musika a bremo. Stop it. And this boys Munkoteho, or do have Mumpono. Oh, David. Would you may say, but to a challenge? So I saw your bapa, one the one meeting, no only matem. Metina to na Sammy Gyamfi crack me $800. It is insults. Me, a insult crowd woman. Someone man $800. A insult in front of me. And say $800, you know. I'm on Tiasintia Mocasano. Makes me a bohu 1 billion. Sammy Gyamfi should call this woman and tell her say free and with immediate effect. One person na meeting every na nubium. One person be hunin funny. I want a page. Me, I am here to swear by the Holy Spirit. My anointing oil near. Me Israel mountain enuni. Me Bible enuni. I am here to swear. Edi nuntino. Ne juma bebonwa. Me say I man to sorry than pa. Me change that to a sorry than mu. Maseno. What's in a good point? Yachani said about we are never winning lessons. Eki kan koko dru baby sabi mama o ma mi twasre o kan ni na wo video abusia mama ma wakwa abakese emfa umra eye pause African news so na unim se Sammy Gyamfi dollar ya okoyima aye mama part eye Agradaa no abusia wa babonten won TikTok live so ena Agradaa aye mama part babonten se $800 ya Sammy Gyamfi man no kwa a very insult eye tem die kese ena ye Sammy Gyamfi man nenso so enam se efi na kuma ma ode man ntino ema ogene sasan se osese ba no $800 ya obetumi atime se ni bebre na according to ne life nsema okai ne chese obesa return that $800 no ade akwa Sammy Gyamfi na ebeto abonten amanfo obi eka bi obi eka ne de na dollar no abusuya make sure say obe subscribe eye Pulse African News no be kan abusuya ko no se be ya the video bi atuma on sabe tumi aka me patro hwa se bu subscriber team bi wase me patro bomoden se obe mia subscribe no so uwia wadwenkyere ja to o na Hopeson Adorye enso so abekan se mbi se onene Sammy Gyamfi anka ohun se Agradaa mpo aposti eye ni picture na se ni mfonyini wo ye ni page so kura anka ompene emma Agradaa eni se adwuma sanse sani ode na akoto asemu no manfo Ghana fo obi eka bi se se ye suspend Sammy Gyamfi efini position sanse Ghana sika no omoba ye tumi na so mba power no omunni na hibia no start $1 na adwuma bai ena Sammy Gyamfi ya onyeska etimi edibi koche na senka obecheka anka che obobrohuni obi anka onibie na kwa koche ni bi na ekoba na Agradaa no ode ne ho na otumi koche no eye $800 abusia nsam ne doso so subscribe a onsabe ka video bia yenkotie nsam awodo a eye Hopeson Adorye enso ekaye near elkoso no ho like utimi hu say nipa be jai papa ye especially appointees near esi asabe ya somu na koka no what you before some kwasem no so no we appointee our present government na wo hu Agradaa so oben na wo gina ho na wo chia okeke ese mahama pam that woman is evil. He planned to do whatever she was doing. Or here attention keke sadi no kokoye no eye boapayo hey wa dimatem wa dimi that can be decided samimu ano. I'm going to dare her. What parfum nekoi? What more Hopeson and no more me empress gifted him. Remember that damn wokruma. Would you me say but to a challenge? So I saw your bapa one day one more meeting no only matem. Metina tum. Na me dina kokoto so. How can you do that? Yeah maybe. Sammy Gyamfi ayida ne video so. Ana wo kasa na de wa say kasa no wo ye ndisi ne awakoma beti. Look, Sammy Gyamfi should call this woman and tell her say free and with immediate effect. On person na meeting ebe na nubium. On person obehu ni mfoni e want a page biem. You should be able to do that. Yamu biya is of no effect because he am famous Sammy Gyamfi.
Sammy Gyamfi should call him. Hey, you na do film, man on body defense bi amano. Because near war geno, was shampo for bufu. Look, baby asem ni see no. Bia me call a ye ni bi. Ba be free one man Sammy mo eba. Ye free one man ye eba no. I mean, rantie ne mabo honorable baby kakama eni ade. Eye boni, sa obe mo bibibi. Me mo bia me so wan ye monje na monche. Na wo hwe sa video ni wie pa. Na wo hwe se na no se halase Samia. Sammy obia oyefe. O sa twin de ka. So ne no. Look, in opposition. One day, na me wo region bisa. Ana me ja ko free Sammy o. O se na o he Adam so. O se oh, oni agra me se ai. Oh, we dey nka me pefu e kakra ma o. In opposition o. Me na make a chiro. Na ma po campaign was one of the regions. Sammy Gyamfi. Me na me say. And I'm say oh, and they me send you na fato account to me mama na. I know you account ne there. And I'm say okay. Was okay why you know a bit ma fa mo me say I. Me say was sending miska I was shocked. Sammy Gyamfi. This is the guy in the opposition. Sir, mohu de etieno. Before say me ba ho. Video ya ye. Wo say o sha ase no. Na ne kunu wo koka no na ne kunu twen. The phone no start. Was starting so wo twa. Na wo Agradaa kunu but sa video we na nkasa no. No be gina de kunu na chi. Am say na sorry mani bi. Wo no aka kire o mu so o mu twa. Anu wo twa to mo ko wura ka no wo free the left side. Ever right side so be capture sika no sabe obi na woni sika last time be tie Sammy what's over 24 years no 50 acres na you can say 50 workers e wona adwuma mu a wotu omuka na de yedu kuma se ase enim Sammy Gyamfi ne lounge ne ade wodu ho adwumra se ne amanfo gu ho ne ade so won ete no eti se wo enye se wa bas keke ama apapa ye no me na me ka cho enye se wa bas keke no se o Agradaa ho fenti jisika program no one na wo ka che ni se wo hia fu e and wo ma wo hwe kwa na Sammy e hye da muwa no wo de hwe se no ye se o ade yanko kadum na me nkwaje yanko kadum na me nkwaje e de ja Sammy koko ritina ka mu not know we say obi video eti boni ben se wo hu obi na nipa ne se osika na wo ma ni bi na fi ababedane we are government appointee just we government appointee ababedane boni e bra no wo position no wo champion for sika dia de tira mwanga the video bi ana ba wumi achiche sika no look at this we to no we dey escape kita no dey get send what twetwe e dey me tobo mo post video no me obi akọ power 979 Facebook live TVS was Ghana YouTube nso mo kwa SYZ broadcasting ba wumi a oche dollar no e ho na pese when we say now we dey chire bi ana yeah we that be our for Facebook live power 97 amoko na yes na yeah me to was me direct to mo ko ba mi anu o che eyedo lambi before na acquire press conference enye minority before na acquire press the business minority no omo na acquire press obi akọ power 97 na Facebook live TVS was Ghana Facebook live YouTube SYZ broadcasting mo ko sesi a 2 minutes obi atu me ka engo ye ba be yi ba o mi ha $100 woni pam $100 ye den o spread dollars ma we de ni baba ko pe na o che na de o akufa do de na no onu so twetwe ska onu so engita mo no mo program bi ni nyina ho ba se flower pot ogosta onu ni de no kan fansa dia share de se je thank you I know dia share go to fansa anu so no ba ka se anu fansa no anu so na esese ka che se wa kwako jiska woni pa mu Facebook live power na so no we see enti ya amuna ba o mi a $100 e woni pa mova video no to so mami ni etiro na mama volume o twene sa hwe okay zafe mu hu dollars ne chane sa no o se dia no o che no why no ajato why no ajato sika Sammy di mani wakaye kana ekita no anu ohwim free nsem anu osaje alence kwa osan de no eno odi agro Sammy mpa yiti o mani tu ka ne ntem anu ofree honum anu okoye wusire obi sika wakama wa ne ekita no wasa hwim afree honum you see enya problem se Sammy yi sika wa abonti ho
na problem no yɛ that evil woman me say the video bi wo de mo me pese nka Ghana fo ti asem a wo ka fa mahama ho wo se nyankopɔ ya che ne se ba omi na be we ne elections ekeka kokoduru ba bi sebe mahama o ma mi twa asere wo ka ni nyina wo video ya Agradaa no wo ka ni nyina wo video no mu eno de o what you want eno na ma full soldiers no eyo mo ya but you see and this full soldiers yes remu mo kama komantu mu yam Sammy ni mumra from boko hwe mako Sammy office 2 occasions first one na me call ne office wono me ro na me say na utimi sa pressure nyina edom ni o sis no na sa reception ho no e hwaye ma party ngwa ebe hye party t-shirt kra ana wo ko ne reception ho na nkasa nso so a e ho nso aye ma bene no aye juma me ro ma ni 5 minutes kra da me kwa ko information bi adam se we de misro the way am for aye ma wa ha no me take you time kra adam de koye second time am koye ma ni 5 minutes bi bene na ne asapon ye ko man briefing bi and ye free honum and ye koye because nyama bi wo honum a esese otimi hu hwe NPP ni wache no kra no hwe ne kanufurata de aye oman yi hwe se NPP full soldiers gina ejira nachi e support no hwe ne ekosu gina na abranti ya ye man aduma in less than 3 months no wa hyehyɛ nneɛma tutu nneɛma gina awie ama ene wuntimi smoggle gold free chromase wo kokodum na send wo de party for city mo se den hwɛ in politics strategy wom Sammy betiba yusu all the strategies etoda uhu enemy a wo betima chu enemy no wa capture no go ba be do side what you say wo enemy no voice no wo betima capture na ba be do side ebi osu so a wo betima jane sa say wo de ko wo free range ne wo ko bia no ko e ma nyeye na so biba mo ba be bunko to dwe say de me yeye no ma je de ye ni sei na se wa ma na futuo na chinchina wo pressure ma de bia me bia no mo nya botre boko wo de full soldiers no wo nya bra ko na kokosra Sammy say once the ground wo benya de amawa wo so de no mama unke ne NPP fo enkonko yese yempamu no kelofoliata NPP MPs 988 say kufado pamu no 130 wasi jisa temuda wampamu no watre mu a wo de wapache wo Sammy grade eje se bia wapache o se maba be wieska wasi onim da enye bribe onimu da se onye bribe obi twa onye bribe no bribe se de aba bonten a ama party for ni di yawo no wasi opamu chewo yesremu Sammy Gyamfi pamu chewo momra fo first time I mean Sammy Gyamfi share wo radio ye share wasempa am so one no reading or asafaje omu ba that day and am catch Yabobia Samuel say this guy is a guy to watch because the guy was so good, brilliant. I mean, just very intelligent, very. Yeah. So we need no. Eti yesremu munya botre boko. Jale dum haya. Etoda I mean yent Muhammad timi che just enso biaso es na cha me water e de adumjano gra enso ni new es na cha me water me say e de adumjano but we make that one say shut up me say Sammy Gyamfi obi a wotie bibia e bia no aye busy mon kan che ne say won fa phone ene yam fra Agradaa mon kan che ne say with immediate effect on pese obebonidin with immediate effect one person within the picture ebetu ni page so or yes sir on stop no assembly na be from blocking no kra ebeko from kra anafe matisi okeka say obehwehwe bebia Sammy Gyamfi office wo no what the 800 no abrand back almost stop no NDC boys mon kwete ho odu ho amompo no oh da bi hope hey me no double check no see me say bro ni I see some kokko no Mogabi no mami ni free thank you be say
Omo nkobo Sammy Gyamfi hu ban. Fantastic. So what do wa mo papa da ni so. Oh, that be. Take it out, please. We are here to educate, to inform, and to entertain. Take it out. Inform me na me inform omo say. What do wa mo papa da ni so. With all due respect to my senior brother, take that word out, please. With all due respect, Sammy Gyamfi office. We try. Me nka tie me. My position here. Ebro there with all due respect. No. My position here. What am I? No. Before say the microphone is off. With all due respect, take that word. Before I say me out, my position answer my taking it out. Man ka say mon ko brono. Be say o momra Sammy Gyamfi office. O momma Sammy Gyamfi office. O mom protecting no. Adia what said you've not taken it out. Tio, wouldn't send you this government. No, but you've not taken it out. What's say? No, take that side, your papa and so take it out. Office what do oba papa. With all due respect. You are my senior brother. With all due respect. Okay, my way bro, ba o mate. Yeah, that's it.